Sisingi hadien bala sapriang ki khubor halor ka jingmi huri hura hapdeng ki nongkersan ke UDP bat NPP halum pernai mauba uba risha nongsiet ubade Vice President ka National People Party West Shillong ulasha shoklab hakikat tu ka nengut kibreu kibau lakeno bakidei ki nongkersan jong ka United Democratic Party kani ke jingja kalaja hadien boba risha nongsiet udongwan phai na ka jelang pai ba ka balalong halama vila bat dang temu ban nik phai no sayeng Henry kansan kibreu ki bodon kuma prangut ei kila shusho batiet klub klem kanu kadaw uba rishan ulai thu ba mari poi hajan ka kamber clinic kabadan mar persya ka khardop MDC hostel kini gibreu klem kren kila shusho da ka jingtmu ban penyap sendon bat ula dawaru baki pulen kidai ban kemardor ya baro ki berhenti lem kumta umsong klikti halor kani ka jingja na kaliang jingki pulen kila yo ban kem ya arngut gibreu ki bala subadon kti kat ba ki wepat kila yo phet na katay ka jaka basasho uba rishan no sit Kasulong kami hadin bawa meeting na nina singakra mabu ka baik ang tiap po kamber bangalay ban simya ka baik dan kuma prando du spongud kisu kinga kam ngi kren ei ang beli pim ya pingin ai bet ang beli yung ale yu martang kum tai ki boro kata spongud ki kerup hakata ka jinga kerup nga dan marwei dan wi perlok ilapet ali khot na ki perlok ngalaya persyang hi ban ya dai le dia ladon ka tukan ni ki bapet la persyang ru ban nong taman shoru nganda pet i maki tmuru ban penyap ni ban simya ka jingim da ka baki persyang ban ti ki helmet ki katuan ni ngot ngasuang tangan ni ka wei pet lada yang au leader bahaya bi la kan ti bom don dak sni was nong tha bidang yele kum ni kamut kan nu tam kini ki briu bawan ni kisnong gi bom dina ka constituency kan bu jingma ya ka constituency mat kumong men nei ba mai balada kan election kam don ka fair and square election ba fiale da ka bor kan mau ba kanihi ba pihikai ya kinong song man penyapat ya pra kan ka jingma ka bakraw hadien habur ya kinong song baro ngakentu nga kerpat ya baro kinong song baki dai ban sengutu bakum kini kirukom hikai kirukom ban penlong ya kan ka constituency ban warna ka jingya pat ban warna ka jingya isi apreng kinong song kalong ka bamahdu kata-kata na ka benta ka laway jong kilong diet tada ka dai election ban ngi ban jom ayo pat ba umarai kan ka hok jong we po we ban badon ya kabut ngimla ban penbor ban penting ya nuru kumjuru lawat lang halaja kan niru ngam ting ban ngam sbet ban ngong tangan ni ka we lada wahi banyak ihi ya ka jing sisa ala ju pai ba un rai bat artring in siap pai kalong kumno kaja kan dai buje ngami na meeting na singa krang idon ka public meeting ngabu ka baik ka kamber apa ka por bangan lisim ya ka baik kini ki pran ki pongut ki wan ki kerobet kam da tip ka zang gadu bat kilai buat banyak keren rum so bat kim ai la ru tangman keren ru ki kena ki bag syak kam mentang ki dina upor selong we dina umsning ngamla ban mudur bang keling wang haba pisah umsning pie kendu menu bang ngapia don dak sniwi ban ngaban pitio ya kata king keding kecil mentah kami yang ni kan manu kita iba penon kam dakum kita kikan hon ban penting pensmit yang ni constituency we ni kena bawan ban ningkong ban ketak ti yang di mus mar benyang basah pedeng snong bat uni kena pulik di ban kem kerki lada kem kumunong yang ngarung anu yai ngam bat nama balaja na kapor sepor ngila yaisha lada ka diga kenti bangi di banyakun nginya kun da kanu lada ka police department ka fiel bat kam ne ye nganum e ban nganya kun ban penting kena bakini di ban syasat ni kin syakem batasi kalong ke jinja ka ba konstruksi ini hadu kata menen kata kawai kecingja kabalaja hakasan tarik kapok mau baru nak kaliang jingwi long kami ai clarification ba in ini long kami ulok jongi udai hat supporter jong polindo ikan tho pria pelayangi ba udai me jongi balik hi jongi ban hala ban tim ban tla ban tho pria me jongi hanrei kan oi pi kan ni kecingja mentasi ka pau sai kedar ba manu bari kita gunda mendai we jongi kini kena ki masak yang mantas yang ni kini sam mendai ki rangba kini napo apa selong kini napo mo prem na umsning ki wanang ni la hierarchy da upoling do ban le ikam menteri mane po konstitusi ni bat yakini lada ki police department ki trace ya ka call record jong ni Ricky Karbongor bat ikini kinlap bagi kipun ni kita har siapa yodo baru kita har kipun ini bagi ban ngam mersit ba kani kanti kita ben but yopol lagi polis department ki le hok sisai kata uni wa sakya menta unum lat chulan nuru bat kan ongi pi menta ba kani kecingja po itin west menta kanti kalong tek ko jong aja kapra haba na kaliang jong amali opponent jongi beri pol ndo la sutu ko mla ban job ini ya kani election la persang da kini kam penteriam penting bersemi kibril andai kan oi pi bag election ikajing job ini konstitusi kalau dari lupa kajing job jadi barang masak but kani kajing penteriam bersemi jong kini IWGR, lagi ni gunda kipu urimu, bok kunto betul pria kelayangi.
kan nom sai so lan ru bat kan ni mentah si kalong kata kasaki ba pi ki media pi ben i sekipai ba inong song senong ba kumno upolong do uya khon ye election bat ngi hakani ganti bangano ipi bakani ka jinga khon ka chong upolong do bat ngi hakani ganti kamnon ni iru haka artarik upai ba ai unsarai ya no banu hunjok ba balai kamdei ya ubarap sang kamdei yo polong do kamdei ya no inuru ba ngin su ya kren toho ngi yakop bagi la job election dei udu pai ba uban jit bangano ipi bakum balong mantai ya kani election ibarap sang in job da sibun sa bat intam hambun susu bani kai bitam kelas election isa kumpulong mentah sengi pini ka CCTV footage kanan ki polis depan ben khilapan pan ngilai i tingkreng ba kini ki prieu ki asal ko menyo prangot udon so wei ru bekerteng umus mar banyang basa amo prem ulai pet mentah sengi utar udon ketilang ni ka polis depan ben ngerti mana ki polis depan ben ben kami kini berang keti mentah sengi maka CCTV footage ka don mendai bagi su wan ban sia ban sia tren lamler ni ailat bahkan ni ke west konsumsi mentah kanti ini yok pada kun yang election ke belong free and fair mendai nak cing menti pun smith ngikwa penjob dekat free and fair election. Even after so many years, Meghalaya only has one government medical college. Is this the Meghalaya we want to leave behind for our children? It's time to speak up about the issues blocking Meghalaya's development. Share your suggestions with Modi ji and become a part of Meghalaya's developmental journey. Give a missed call at 8360006060. Together, this 27th February, let's empower Meghalaya. Congress commitment to Meghalaya, an unemployment-free Meghalaya. Congress is committed towards providing a job to every household in Meghalaya. 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Ka Meghalaya TMC kan Wanlam Shapi ka Meghalaya Financial Inclusion for Women Empowerment Scheme. Hapo kani ka scheme on pen poi pisa shi hajating kashi banai kata kharar hajating kashi snap shaki kinthei haman la kilong yeng kum kala jingkershan bai banai. Hakane ka ap nyo trek urempang Shan ya kasap jong pi haki artli kisentil bat kershan ya ka Meghalaya TMC.